bom kisipai kari Amerika yaka Kats Iceland kabadai ka jaka bu penyang kabadon kamtam jongkari Iran. Presiden jongkari Amerika kata Donald Trump uloong baka Iran kadon ki jing angnut jongka ban sensyar ya borok kawe ka Thai West Asia bat ban penjot ru de yakari Israel ndrei ulak keno bakita ki jing tu kilayap ya kaba menda haka jing to kaba ulap pelaj haka truth social post utrom uloong baka trat sipai jongka United States kala penlong ya ka jing bom kaba jurpa haki jaka sipai Kats Iceland ha Iran dak bakam bakatai ka jing hartma kala penduk pendamlut Yaman laki jaka sipai jongka Iran hakatai ka jaka ula banbiang ya katai ka jing tombor la penlong katkum ka hukum jongu bat ula penskem bakadai ka wei na ki jing terbom ka bakhantam haka history jongka haki benta jongkari Iran ka Kats Iceland kadai ka wei na ki benta bakong santam jongka Iran hakaliang kayo kakot kabadai artat kawai neki jaka bu umpnyang kabakot chadu ka khandai pau persen jongka jingsalan umpnyang jongkari syabari kumba kalong hi ka sarkar Iran ka syanya shibun hakayo kakot hakaliang ka jingpenmi umpnyang batbun naka kaladi bat shalan syakiyo jongka Asia kamtam syakari China bat katika jingsha ther bomno ka Kats Iceland kala ban kata hakaliang ka platengka jongkari Iran bat ya ka jing persang jongka kumno banang yai pen klan chusu hakaliang ki kam sipai jongkari Iran katai ka jaka ka donru ya ki penta bakongsan hakaliang ka kam sipai namar ka jing ya jan jongka bat ka duriau ba Hormuz ki he jongka US ki kentho baka Iran kala penun kam ya ki jaka hakatai kayo ban penjaj bet ya ki jing hartma da ki drone bat ki namding persya ya ki lingsuin jong kiri ki badon ha golf haka khatsau tarik mentau benai karri Iran kala mahamjur bakano kono ka jingsha thombor lada kandang ya ja shu nang ne shakmat khamtam ya ki jaga penmi umpnyang nakaliang jongka kan sapen shitomjur ya ki jaga bu umpnyang bat boarding hakeleng kathan ki badai jongki company ki bayat relang bat kari Amerika